Бүлілуғын сынатыгар оперетта турдам. Сорын молланатынан оперонна балет, государственный театр. Улуска Уйбан Гоголев кындыл хотугу себекке опереттатын көрдірді. Улахан сын артыстаргар бұсыры композитор Марк Жирков өбілуйдәқ сүй сөбебе сылыгар ананар. Сихили Анна Васильева кепсер. Келер 2010 хәтті хылға саха бастағы профессиональный композитора Марк Николаевич Жирков төрәуді сүй сүрбебе сылын бәлетектәқ бет. Бу чарчетинен белемнени курдук опера онна балет театрын артыстыра бүлүгө келе сырыттылар. Ол бүлүгө кечигинен булланы Мартинге бар неме Сусу консерваторияга улахан Марк Николаевич каналдах концерт болот. Оны булланы бу республика сүрүн күчтерин жактакпет. Улахан рыгыттар бытын, улахан инструменталисттар бытын жембет. Бүлүлүгөр эхил ытыллар олонко хыгар опера онна балет театрын артыстыра бары керете кыттыны лыктактар. Онуха артыстар биһиги кораппутыгар саңа таас тутуулаах культура уарагая тутулларын истен үөрбүттерин билдердилер. Ачайжа били оркестрда инже калемети толору чөйдик истетлер болуп. Оркестрден ажакайдах болгон, тим бәтет болгон кейлах. Уйбан кындыл хотугу себекке опереттатыгар биһиги бир дойдулаах эдер артыстар бы кыламный роллары толоролдор. Ол курдук опера онна балет театрын эдер Салиха, Мария Иванова таты королугар а маңнай холунум диен үллестер. Опсайнан бу татыйык орола сопраналардан анхорулду бута. Оны быйыл режиссер бу Прокопий Дмитриевич бәте багаһанатынан, оны идеятынан 2 метр сопрананы натон түһереммет. Тоқтаты бу татыйыгы быйыл ылдырческетиге истебит якка. Бүлүлүгөр опера онна балет театра өрдөөгөтө Нюргун Баатуру көрдөрө келе сылжыбыттаактар. Ол кемтен сыл хонук ахан быданната. Онуха бүлүгө бу касына сыллар кенне театр артыстары иккис келехиннери болар. Анна Васильева, Николай Солдатов, Леонид Менкаров, Саха телевидениета, Бүлүлуха.